جبای گوتو بیجکا بهتر لسر مجارن گرمی کو دوی حتی ده چبونه مبندریا شربکار سیاسی برز منال حسکو کریا برز منال ازش لدوانا اردوغان دست بکم درباره نفچه آرام دما کوج نیویورک و گرها گود دما و بگه ترکیه او نرخادن تقییمه که نوج تبایا پینگابو بریارن درباره نفچه آرام هات نستاندن بکن او نرخاندنا اردوغان پشتی جویناوی لگال برپرسیارن امریکا لنیویورک و چجورا نرخاندنک به بنریناتا ترکیه و سیاست اخوا بگهاره نو به تایبتی که روسیا بشتبانیا ترکیه کریود بجش مافی ترکیه نافچه آرام آبا بکه رئیس اسلام جبوی توش بوی پماشوانی و براستی ام دزانن گو ایرو روشا امریکا بخوا نگلکی آرامه یعنی روشا طیبتیا سروک امریکا ایرو اختی گوته دمیزین اف پروبلمی گو درکتنا و جعالیه دی ترکیه و چونا جون بولتون بطیبتی و جعالیه دی ترکیه و جی که روسیا دخوازه گوه تشتی وی کرده بکار بینه ترکا دحف بده بخیرخی خود بهتر جوانا قازانج بکه اردوغان پشتی گوش نیویورک وگرا و دوی داری پر نرازی بو جوینای گلوی داری هات نکرن و او ناکوکیه گو درکت نحوله دنقا بیناوی و ام بیجن بوی مثلا اسرائیل و فلسطینیا و وانا دا نرازی وگرا تخوازه ملتی نوا خورازی بکش بروی کیجی که تخوازه پلانا کنو بده پیشا خوله دراستیه ده پلانا اردوغان یا هری گرنگ و اساسی یا گو خطریت جهیا مثلا دوریا آرام و بحثاوی ملیونی گو راپورتا خود بحث کرو تخوازه گندو باجار آوا بکه اف جبوی ما براستی جه مطرسیه که پرمزنا جبرگو آوانا بخوا ایدی ایوکا گوت بیجه تعریبا و جش تعریبا محمد طالب هلال ای مصدر ده سینورید نقبینا باکر و روجلات دا ای آوا بکه و ای خطریتا کمازن پر تشکیل بکه لید باوریم در نور سهلا ای نبوی شوی گو اردوغان تفکره اردوغان تخوازی وی گاوی بده بس امریکا دمینه گلو حتی بچرا دا ای کاربن اوینا دواره سیاسی دا بسکنن و نهیلن تگاوی عسکریش طرفه کی تنی و بده باشا برز منال لدوانا اردوغان او بوکوه نرخاندن جبریارو پینگا باران بکن دهمان دمه دا اراگهان کو پیشوچونن نفچه آرام لگوری کو پلانا جراحاتی دارشتن برای بچن وزیر درب ترکیه جه دانستاندن نرازیه او لدوانن بروبا جهوین ترکیه جارکه پشتوانیت کن و جارکدن لدجیوی رادوستن چواته یک جارته امکان بجن امریکا کو بتو آوائه کی رناده ترکیه کو به خودان رولک سرکل و نفچه دوی داره دا جبرگ و براستی روشا ام بیجن مخابن ام دبی روجلاتی چمی فراتیان جی که روجاوا ابنا ام بیجن ام بی کردستان دبن دسته سوریه دا بطیبتی رخی ما رخي قامش لوان نمونا عفريني دنا قبينا تركا وروسا دا كرين وفروتن هبو مثلا غوطة هبو مثلا جروبي چكدار هبو جو روسيا عفرين لهم بريوينا فروتا تركا لید الدفرا مدى حتى وكفيغا في تشتكي جو امريكي وترك بفروش نهبدو تونه زيدي تكليه واي ديروكي سياسي بهفدورا وحلف ناتو جاليكي و جاليه دي تركيا و امريكا ناخوازي ايرو روج تركاش خو عاجز بكش بوي برجوندي نوي تايبتي دفري دهنا واردوغان زاني جو امريكا حتى يعني راكي نبحاجتي وينايا لي رازي دكي هن بهن و اوجيش برفيكي قوتنا مولود اغلو وقتي جو ايرو نيويورك دوهد بيجيد بي ام نرازينا جبر او ناهي حنجتي دفقرينا مثلا لبهاتني دمن بجيدا انو بسستاي چونه سري لدراستيه ده نواي دراستيه ده ايرو دورا ارام ياغو تركي بحث دكي جروب يعني امبيجن عسكري ترك وامريكي دفري ده بهدوره چنوتين جيمس جيفري قوت شتي قوت تركا خست يعني ما بتايبتي امبيجن قواتي پیادي مجبور دور کرنا ما چکه گرانج وی دي دور کرنا و ام مطرسيا ترك البرچاف دينن قالوا دوی ده تركي زيده وی چه دخوازه ماناتو غايتا تركا مايتا غايتا اردوغان براستي جي كجبرگو حتى قوتني مظلوم عبدي وكسي دي تركيا يعني قوت يا ما تركا دانستاندن كريا ترك حنجتنا و حنجتا تركا او دورا ارامي او تخازي بن كنترول اوي دبي وك او دخازي ببي ودوي دريدا ادي دنقبينا باكر روجلا دا امبيجن ديواره كي جوا كسي پنامبر آوا بكي گو ادي امبيجن
بێژیە خۆدا کاربێ بۆیە گاوێ پێل خەونا کوردی بکێ بەس ئەڤنا تشتێکی نەنۆرمالە وێ نەسەهێویرەکی ئاوا بڕێز منال ئەv پێشڤەچوونە ناوچەی ئارامێ لەسەر عەردێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ نە هەمان پێشڤەچوونن و وەکو پێشچوونێن باژارێ من بجێ ئەمریکا دخوازیێ ڕێکەوتنە ناوچە ئارام لەگەل تورکیا وەکو هەمان ڕێکەوتنە باژارێ من بجێ لێ بکەین بێگومان پرۆژە ئەمریکی خوایە پرۆژە ئەمریکی ji ber berî niha mixabin berî çûna John Bolton ji xwe sebebekî herî giring di çûna John Bolton de mesela Îranê bû mesela Tirkiye bû ji ber John Bolton ji siyaseta Emerîkî ya gondeha serokê Emerîka birêve dibe nerazî bû vê sistaya vîringehana û ewîna nikarî bû divê de berdewam bike lê James Jeffrey kesekî diplomatekî siyasiya û ji aliyê Tirka ve pir sista û têkiliyê Tirka re başin û hişkere dibêje divê em naxwazin dewleteke ku alaqatê me têkiliyê me dîrokî pêre nab ji xwe bixeydênin lê di heman wext de jî kê James Jeffrey yan jî kê siyaseta Amerîkî ê çawa karibê heta dawî hincetê Tirka pêk bêne ji ber ku hincetê Tirka bi rastî gelek in û Türk dizanê heker ew devera aram li gor daxwaziyê Amerîkî û Fransî û Brêtanya wa çê bibe ê di berjewendiyeke pir baş dibe û ê taybemendiyeke Kurdî jî kê têda be ew taybemendiya Kurdî ê Türk pê nerazî bin heta hedekî û Türk ji ber vê jî vê fîşarê dikin dixwazin got ew xwe diyê saladariyê bin di wê derê de باشە li gorî van pêşhatiyan birêz menal سیناریۆ هەری پێشبینیکردی ji wê navçe aram re û Tirkiya gef xwarina gerdawiya vê mihêde niha komîtê de di rojmane bêdawiya mihê navçe aram newê avakirin ew ê plana bî yan planê xwe taybet cî bi cî bike navçe aram çi sînaryô jê re hene li gorî gefa Tirkî ku di rojmane ew gef dawî werê demawê ئەمریکا wê çi bikiyan ku wê çi sînaryۆyê li ser Rojhilatê Çemê Feratê bisepîne ku bê sînaryۆyekî ji aliyê hemû aliya ve qebûlkirî bê û kes nikaribe etîradê li ser bike di baweriyê min de varoja dema gotil medyayê dimêzêne hinekî mesela destûrê bêhtirdane pêş û li ser di axivin û vir de wê de û meselê dîtir kê dane aliyekî lê carna em bi Kurdî dibêjin ew dê ma gelo ev seknandina berî erdhejandinê ye gero ê pişt vêre tişekî zor û mezin çêbê gerek em vê nabêne berçav Tirkiya piştî rûniştina xwe Dawît Sûçê de ew Îran û Rûs û li ser gelek xelalev kirin û heta di destûr de jî û Amerîkiya îşê xwe heta weke vê gavê ji meselê neaniye yanî heta wextê tu ji Amerîkiya pirs dike ji bo xatirê xalê destûrê pir pirsê zelal nadin lê ji aliyê dî Tirkiye ve jî meyzênê wekî nemûne goşevê dî Tirkiye di mantîqa bû Kemal de tayarana nediyar li wê derê li ser şûnê di eskerî Îranê û rejîmê qesif kirin bombebaran kirin mana tu Amerîka di deverê de û bi xweşkayî jî kontrola deverê dike him çi ji aliyê me ve çi ji aliyê Iraqê ve gelek cara wextê gotêne bombebaran kirin gelo di vê derê de gotina James Jeffrey zelal bû diho dema got di New Yorkê de dibêje dibe em Tirkiya şiyar dikin hicûmek ji aliyekî tenê ve qet nayê te qebûl kirin û di urfê siyasî de kesekî diplomat wextê got vê gotinê bêje ev gotin ne her hema wilo gotineke hesana lê gelo heke projeka Amerîkî dî Tirkiye hebe em wê nizanibin bixwaze got deverê bi carekê li bin guhê hevdû bixe û şerekî mastir berê deverê bidiye de û mesela Îranê û Siûdiyê li ser xaka Sûriye safî bike ewana net sînaryatê ku em wêna nikarin berçavdên em nizan ew ê çawa çêbê lê ji aliyê xwe ve Tirkî ji Rûsa û ji Îranê wana weke dibêje glopa kesk standiye lê Amerîkî wê zû bi zû nequrpênin heger daxwazina Amerîkiya mastir di pişt de tune bê باشە برێز منال جوان پێشێتان تە بەحس کردی و سینەریۆیان ئەگەرکردی جهێ کوردان چییە بەرژەوەندیەوان وێ بچرەنگی وەرنە پاراستن مافێوان وێ بچرەنگی وەرنە پاراستن کورد وێ چاوە هەبوو ناوی هەبێت بردا مخابن وقتی گو امروشا کردی دینه پرچاف جبر وکه خلکی وکه زنجیر جفدو قط نابی دما گوت لید میزینه پشتی کتا سالا نهاده شورشا سوریه و ملت کرد زیده 20,000 شهید برخاک عربا دو درزگار کرنا دوری عربا دان و ایروش دستور سوریه برنگه کی پر بچوچ کی قلس ام بیژن هاتنا قبول کرن چه خاص وکی شخص از بخوا پشتگرتیه دکم گو شخصا کی کرد به تنیجی حاضر بید و ام همو پشتگرتیایی بکن و پیروزبایی بکن ام ندوری وی دستوری بجبر دستور نه مخالفت و نه رژیم خودیه و نه دولت
زلهێز تێدەنا لێ مخابن ئەف پرس گۆر پرساتە هەگەر مالا کوردی یەکبانە هەگەر قندیل و پەیە دێ دەستێ خۆلسەر دەڤەرێ نەدانیبانە و 20,000 ئینسان دبەر کۆبانێ و عفرینێ و دێرکا حەمکۆ قامشلۆ و عابودێدا و حتا بتربا ئەمبێژن براهیم پاشال بنیا حسچا دەڤەرێ کوردی تەنێ دەچوبانە ئیرۆ بڕاستی دانوستانات گفت و گۆیەدا حتا ئاواکردنا دەستورێدا ئێ کورد کاغەتەکە پر بقەوەت و پر بەهێزبانە لێ مخابن ئەو کەسێ گۆخۆخستنە سەڵادار و یەکرێزیە مالا کوردی زەعیفکردن و ئەو بخۆژیکێ بێبەحش هەمی تشتی دەرکەتن و دەمات لوات مەزێنی ئیلۆ نیویۆرکێ مینا کەسێ گۆ دەستێ خۆل دەبێ جامیە ڤەگرێت بێژ بۆی خۆتێ گەرەکە شخصەکی مەژیکێ دناوا دەستورێ دەهەبێ پرس دەوێدێتە تێزەلال و خویایە بێ کێ هشت گۆ تەفگەرا کوردی سیاسی بەڤی رەنگێ هانا بەڤی رەنگێ زەعیف بوو. باشە بڕێز مەنالزێ دەرباسی مژارە کۆمیتە دەستوری بم هاتە خویاکردن و نونەرەتەیە کووردا تەنێ هەتاوەکەن دو سەدی سەد ناویەوە هەتنە دەستنیشانکردنی دهینە نەخویانە گێر پێدەرسۆن شاندەی نەفدەتیش بۆی سووریێ پرۆژە کۆمیتە دەستوری پێشکەشی ئەنتۆنیۆ گۆتیرێس کرد چەند خاڵێکەدا 7 خاڵ بوون و گوتی کوتسەهێ مەهابێدا پێویستە کۆمیتە دەستوری بجوێ دەستخوازم وا خاڵە ئەبتەرە گوتوبێش کومیە دوێ خاڵە دوێ تەما کوتێ دەبێژێ پێویستە داخوایانە داویە سوچی وەرێ ئەکتیڤکردن و کاراکردن دەبێت دەربار لە چواتەیەک ژێرێتە دەماک و وەکو سۆچیوەکە لێبەگەر ژێرە چێ بێک ژێ خاڵن سەرەکە و خاڵە دوێە مخابن دەvê em vênajîkê qebûl bikin heta weke vê gavê ji ber goheker di destpêkê de dewletê Ewropî Amerîkî wa rast demokratiyet ji Sûriyê re xwestiba û piştgirtiya milletê Sûriyê kirtibane em nedihane vê qunaxa ku em îro tê de ne lê piştî 9 sal şer û wêrankirin û kuştinê ji nû re çareseriyekê bigerin ew çareserî jîkê ku îro ji nû re dibêjin yekrêziya xaka Sûriyê û divê Sûrî li gor weket bêjê erfê navdewletî خطريتك لسروي ناتو نبي براستيجي مخابن هكر جارك دي تركي بشتي 9 سالا ام فقرنا عين وقت فقري دستورات سوريا بري سوريا يك دولة وحكم مركزي بي اف بخوشي كي نحقيق بود حقي ملتي سوريا دبو بس دستي دولتي زلهز ده مخابن بويرنجي تماشتي تكرن يعني دفيدر دا او مثلا فقرا سوشي ام حميد زانن ترك ايران ئەva هەمی متفقن divê Sûriyek merkezî bê divê beşar berdewam bike bi kêmayî heta 23 û divê Sûrî xeteriyet li ser axawêna tune bê. باش برێز منال خاڵا چارێ بجێ کارکردن لە سەر ئامادەکردن ئەنگۆ دەستێوەردانێک دەستورێ نهایەک و هەییدا پێشکەشکردن داک و بێژن دەنگدان سەروەرێکردن بێ جێرازبوونیان نە ئەب و داخوازە سەرەکە ڕژێمە ئەسەد بوو کۆمیتە دەستوری کۆمیتێکی نوژە سووریارە نەنویسێ بتەنێ ئەو دەستورێک کوونها هەیە یان ڕژێمە ئەسەد دەستێوەردانە تێدا بکە هەنێک مادە تێدا تعدیل بکەن بژ هەنەکە لێ زێدە بکێ ئەو چه شڕۆبەژەر تێدا ماک و گێر پێدرسۆن ژە ئەمیندارێک گشتی نەتەوێن یەکگرتیرە خاڵەکە بڤی ڕەنگی پێشکەش بکەین بيزنا حتى وكفي دقي يعني ريجيم براستي حتى چونا داويجي كي غير بيترسون يعني وقتي جو جهات خواستن جو دفيت اعلان بكي انه جهير ونشتني لجنيفي اي دست بكن بكوميتا جبوي دستوري هكر بيريجيم جبي غير بيترسون قلنا ازي وقت بيجي فرصتك داوي بريجيم يرونم وريجيم خويا لسر موقفي خو قهات تشتيك بو او دخوازي يعني او خاليغو ام بيجين جرينج يان ايري دستورا كفن بي يانجي دستورا 2012 کو هنه خال جهات نگورتن يانجي دستورا نو بي گلو دستورا نو دماغو بيتا نويساندن دفيدري دا وقتي گو 2 سال درباس بون گفتگو لسر بس رونشنا دستوري تي دکر گلو چي خاجيره دفي حتى گو دستور بيتا آوا کرون نويساندن و تي دستور الكودري بده ناف ملتو بده دنگداني دفردت باوريه بدا گرک اف دولت زلهز دولت خودی قوات خالنا گرینگو اساسی دابانه پیش وک سوریک نه مرکزی حکم نه حکمتی جمهوری به رئیس شکلی به حکومت وزارت ده رئیس وزراء ده به پارلمان خودی تشریع به و سوریا نوعا ما هكر ام بيجن يعني نجبوي مثلا كرديجي كي غرك سوريا نمركزي به مخابن خيات كي حتى وكفي دقي اف حميجي كي متفق للسر حتى امريكا جد بيجي يعني برز منال دخل شده بيجي وغراندن جبوي دستور سال 2012
بە تعدیلکردنا وی دەستوری بێتێدا ئەف کۆمیتا دەستوری ئەف پرۆژەک و گێرپێدرسۆن پێشکەش کردی دکەبێ بەرژەوەندیاکی ژاریدا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە ویانجی ڕژێ ماسەد لەگۆری و وان داخوازیوان کۆمیتا دەستوری هاتییا باکردن و دەستوری لەگۆریوان وەرەنویساندن بێواتێت وردا ئەگەر بوی ڕەنگی بێڕەوش پێشە ڕۆژ وێ بچ ڕەنگی بێت چارەسەریا کریزا سووریە وێلگۆری دەستور وەرێ چارەسەرکردن براستي دفيد ليستكك مظن مخابن لسر ملتي سوريا تيتا بيكاني او ليستكا هانا قالك تيدا مشاركن قسمك جي اخوان المسلمين ايجو دس بيكي دانا خويا كرنجو ام قبيل لكن دراستي دا او بريجيمي وبتركاري ودمر دقنا هفدو ليه حتى اب حكومتك افاجي كي بكن نراست وندرس بي او كمسألة تجربة مصري جبر اخوان المسلمين سوريا ايجو طرفي اساسي او خد بينن هكر دنجي خجي لكن ليه دنابا مخالفة دا ايجو بهتر وقت بهزن تنظيم كرينا وبهدورنا وافجريداي اخوان المسلمين مصري ليبيا تركي دبن حتى علاقاتي ولايه الفقيره ابو ريجيمي كاربن بقنا هفدو جبر في كيجي كي دماني زيك دا اد برجوندي ريجيمي دبي لي دباور يم دا او دستوره او اتفاقيات غوتشي بالناتشي تسري هكر ند برجوندي ملتي سوريا دبي معناته بيشتي نحصل ام دي سافاغرانا وكب عربي بمربع الاول ما تشتك سرنا خص هكا في شي ويبي جالكس باس بوي اشربكار منال حسكو كل جمع بوي جالكس باس